piye? Ya wis ta ngono kae. Gitu apa? Kel. Oke sajeng kel. Nampak mepleh ngene. Wes. Ya ora langsung. Aku tunggu dulu Pak untuk ukuran. Oh, jengkel. Enak. Enggak kok. Nanti dulu kok. Wes. Kan angen ngene bang berbeda kok. Ya mangan to. Rasa mangan kok. Wis tak kok. Kita sanggek ae nang video sak. Wis. Wis kadek mangok. Ya wis. Aku itu kata bang. Oh, kok enak. Itu sama entar bang. Wis iki. Enak. Enggak. Enggak. Empuk eh. Wah, kalau aku cuma Wis. Oh, tak ora. Oh, sama. Wis ta sik nek ta. Wis. Jadi apa? Kan juga lapis sipil lalu mangan. Kembali ke orang di baru. Ini lagi saling.